Dia lagi di mana? Di Pasar Lama Tangerang. Apa tuh? Kelinci tuh, Dek. Dia kelinci di Pasar Lama Tangerang. Tuh, lucu banget kelincinya ya, Dek. Ada hamster. Tuh, ada hamster. Kelinci. Ada kentang. Ada apa lagi? Ada tteokbokki. Ada lumpia bis. Ada dimsum, ada sate buah. Ini ada zupa itu. Banyak. Iya, banyak tuh. Aduh, bakso goreng dekat. Ini ada macam-macam tuh. Ada ayam, Dek. Ada ayam panggang. Ada mochi. Chicken stick, ada chicken stick. Enak nih kayak chicken stick. Ini ada orange strip. Ada ayam. Itu takoyaki. Di sini banyak makanan. Ada serabi hijau. Seblak. Ya. Dia suka makan gitu, guys. Ada street mentai, ada cubit meler, ada basreng, ada meatball, Kita lagi ngantri beli waffle es krim. Kita beli gurita. Ini ada sate buah selimut coklat. Coklatnya lumer. Lumpia beef. Hot spicy. Ini tacos. Tacos apaan sih, Bang? Wow. Ada tenda ular kobra. Ini yuk. Serabi. Cumi bakar.
Yang gede.